Nu skal vi have den anden korstemme, som ligger lidt lysere end den Thomas han lige har vist. Og nu vil han spille den på klaveret for jer. Ja. Du får lige en puls. Ja. 1, 2, 3, 4. Og teksten er igen det samme som det Thomas han sang. We can book it down, down upon. We can book it down, down upon. Så det gentager man. Og den starter på det her. Skal jeg prøve at synge den? 1, 2, 3, 4. We can book it down, down upon. We can book it down, down upon. We can book it down, down upon. We can book it down, down upon.